bakken igen, og stenen skal skubbes. Kom så. Dagens første deltagere håber, at de kan tilføre årets skrantende gruppekategori en ordentlig omgang X-Factor. Jamen, jeg hedder Cherie, jeg er 19 år gammel. Og jeg hedder Christina, og jeg er 15 år gammel. Og vi er The CC's. Yes. Ja. Okay, skal vi prøve igen? Lad os prøve. Okay. Vi vil beskrive vores gruppe som vi er... Hvad er vi? Vi er på. Vi er på! Jeg skal nok gå! Det bliver fucking fedt! Chestbump. Chestbump. Hej, Lina. Hej. Christina. Hej, Mimi. Hej, Christina. Hej, Mimi. Hej. Thomas. Hedder du Cherie? Ja. Et fedt navn. Tak. Hvorfor er I kommet her? Vi er kommet her for at vise jer, at vi har X-Factor. Hvor gamle er I? Jeg er 19, hun er 15. Ja. Fint. Og bandet her, gruppen, Hedder The CC's. hvorfor blev det verdens største band? Jamen, til at starte med, så er vi på, og for det andet, så er det meget sjældent, i hvert fald, hvad jeg har set af, at man ser to piger, der kommer ind og vælger at rappe og fyre den af. Okay. Så Og det er det, I gør, I rapper? simpelthen rapper og synger. Okay. Spændende. Ja. This one's for the boys with the boomer system, top down AC with the cooler system. When he come out in the club, he be blazing up. Got stacks in the deck like he's saving up. And he ill, he real, he might gonna deal. Yeah. He pop and a gonna ride, gonna build. He cold, he dope, he mouth so cold. Whoop. He always in the yell, but I never fly close. It's a motherfucking trip ship selling on the ship. When I make a trip, you're kissing on a lip. That's the kind of dude I was looking for. And yes, You get a slap if you're looking hard. I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, my, you like a pelican fly. I mean, so shy and I love your tie. Like sticking in a guy with a big in his eye. Oh, yes, I did. Yes, I did. Somebody please tell me who the SI is. We are the CC's, the back goose up, that goose up. And boy, you got my heartbeat running away. I'm beating like a drum that is coming your way. Yeah. And can you hear that boom, 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 bass? You got the Can you hear that boom, 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 bass? You got the super bass. Boom, 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 bass. Can you hear that boom, 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 bass? Cool. Det tror jeg er det bedste rap-ish, jeg har hørt i X-Factor-sammenhæng nogensinde. Virkelig? Jeg elsker jeres lyse pigestemmer og den attitude, det får. Tak. Det må jeg sådan sige. Jeg er glad. Ej, og god timing, god rytmik. Fed kontrast mellem jeres stemmer, ikke? Ja, jeg er sgu overrasket ved at have set så mange figurer komme ind ad døren, der bare ingenting har at byde på. Lidt kartoffel i munden på dine accenter og så videre, men 100% ja herfra. Hell ja. Fantastisk. Og ja, Jo, så må I da have det. God dag. Tillykke. Hallo, dommer. Tusind tak, fordi I sendte os videre, og I kommer ikke til at fortryde det. Aldrig. The CC's! The CC's. On tour. Yes! Ja! Hundredvis af håbefulde deltagere venter spændt på at synge